Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877. Kum shibenta ban pen iye ki sap ki phong la ne ban pen inam ye ki tiar kitar bat kham tam ye ki rukom trei kam da ka ba pendon kam da ka jing start sense kat kum ka jok ka ba menta bat da ka jing ang not ban pen ne ye ki riti dostor balabu da ummen barem ba kim dei bandu la ne ja no menta ka singi ka arpho khandai tarik nai lor ki khna school ka shlam a jing start jong ka St Joseph Higher Secondary School Umden hapadeng ka jing shongkun kila penlong da ka science exhibition kam cultural exhibition halor ka phang integrated approach in science and technology for sustainable future bat ya katai ka program lapli perda menta ka singi da uba Meral Bonds MLA ka nopo constituency ubala syemru ya ka benta ku mukongsan haka jingdon lang Father Joachim principal ka St Joseph Higher Secondary School Father Glorious Emily parish priest ka Umden parish kinong hikai lembat ki kena school katai ke Shlam Ajing Stan. Kanom kut lano lanoro. Lanang ilapoi kerta ke pesan posnem, dri posnem, pra posnem, kentai posnem tu. Banyo gijing kai, banyo gijing tip, kan knowledge mungkin pareng dipak kam jukut lano lanoro. Kamut banong ba iladep ke metrik laneka 12 laneka degree, master degree, doctorate kalakut kejingwa kejing nang kejing stan. Namar kata ke process of learning ke bagi fat kan jadi penting naga por sa kapor isno kemen haga ke segi bani don rangkat haga bakum ke segi naga benta ke exhibition arts and cultural exhibition harga arfuan kini gide ki initiative ki bana kaliang jong ki nong hikai ke management SMC ki pelong ya ke program naga benta ke mentoy jong ki kena school ki bi ki jong namar kata kalau ngabo kongsan hadu kata kejing sim benta ke jong ki ke participation kalau ngabo kongsan hadu kata hagi kelas ki be pidon bagi dei ben sim benta hagi exhibition ide ben sim benta hagi quiz competition ide ben sim benta hagi extempo speech ide ben sim benta hagi debate competition ide mensimenta ki sports activities what come down there kijing ruai kijing shat isu kemen ban ki kena school menne ki bade ki class 6 class 8 class 9 A B but kui ki bal ai kijing shat kijing ruai but ki babun lagi tu ki jing shat kijing ruai kijing thi ka ba pun kemen yang apa je ngilang baru amne kalong ba ruai ada tin tunrai tin nok telu chung hi ni berwoi pinang ne ki berwoi nanti ki bachat kijing chat penrai, machat piang, dan kijing chat karbi, kemudian itu, karena kemen, kapten gitu di kelas 12, nggak bakalan nggak di wiroi mana, di wiroi kita nong telu, dekat no kapten lung, kapten kemen, haba nios no, ya kikritin, kibapi piruai, ha kikritin cenong jonghi, ini kita yang besar soal itu. Nama kum kacat beneru. Idon kam banang ya sekmat ban penek pensak ya geriti gedustur ke kendau ke siap ke ketin ke selit ke bengi keren kiriam ke bengi ngiriam kalau ke bokongsan atau ke jingnang ke jing start ke mulong menne ke proses of learning ke bengi ong kamkut lano lalu orang bengi wat ke jingnang ke jing start dorok iwan hang ne ki kimi ki pa wat hapedeng ki jing duk ki jing kerdu ki jing sitong ki bubun de ki kerjan ye phi ban pha school ye phi hang ne badiyo jing nang jing start